Good morning. Ngasi card message Ngasi card message se ko gi rashi ge accordingly ko ka trying to tang thok chara ge trying to chite gi shai shai rashi ma pa do khala khala ka mind to ga yeng mina rase ko ado khwai ahan ba ko khwai ahan ba se ko gi mesh ko dum fine lok to ge trying to an lok to ge trying to isu gi matung da ai haizer age ko haidi karam ba rashi ka no ha ba do ko mari manga taruk Tarit, Nipan, Mapan, Tara, Taramatoi, Taranitoi. Quite a handbook, quite a handbook, you may rashi, gonna say like you say. Select go in Aigi or in Aigi hard work, Aina Haziga Zicta Riba Qualiba, my arm, see result reward to a Maglakanico, Aduna Hadi Honaba Lip Kanuko, Aduga number 2, Brishagina, tension, stress, yam lady problems, Sari Grassi solution, Sulu in Lakani, Duna Mataka, Henas Hazan Bidaba, Aduga Sisana Hogi, Canolerico Hadi, Mitun Rashi, Yoina, me Punba, Quadba, Katang celebrate the Wadaba Oina Oireka, Aduga Sisana, Hogi, Karkarashi, Yoina Select Chatki, Togi, kind of Kalima. Te tawo pangtho thabo na pangtho pu ko balance yam darkar ro ko kaino ge na singara shi ge na everything emotions thabak inkhang kari grasu mayam se kaina ko kaina gi na wakhan se thought se phata ba lak ko pa le adu na haidi yara ga di khanjan ga no pha ba khal apha wakhan khal ga lei bodo ko aduga se sina khoi gi kaino ge le ra ko confident le yo haidi tulara shi gi gi na ha ga di confident le yo apha ba dum la ka ni ko aduga se sina yam nushina na khona na lai ko se la khoi gi pressure rashi gi oina ha ra ga di ko aduga sisana khoi danu ko danu ge silai se investment gumba kai gumba hai tar phajana mafam jan to ko growth gumba piri ko yamna hadi investment oiro thabai khang ke ka leina ko aduga sisana khoi gi makar rashi ge oina katang masak thokpa pot gumba kai gumba su lakpa adagi imungda aphaba gumba changa pa oina oi kumbra rashi ge oina silai se hadi chatke hoge kaina ga khaliba mayam do thaba oina pangthok pyo ko last ke minna ko minna gi shu leina ko hadi ai gi nuai taba oro natraga ai gi minus point oro ama oro so gum mayam se mingonda show gumba to thopi ganu ko ado sida leire ko rashi gi matungina tarot card reading ma'am thank you